megalayapost.news. Kum kejing burom ban pau kejing susi halor kejing duno ya doktor di Delapang kumuk pa kariboy kador bers nong nopo kabedi ka headquarter jong kariboy district menta kasi kelapak hang lut ya baru kedukan kibudon hasor nopo ban yas nok tilang badru ban pau ya kejing susi ha kan kasi balale burom kadu ya doktor di Delapang ban satep dan burom no menta kasi haulum ditep ke balang persekutrian jayau shlong kum bala pau do bap lilat tipso asisten ramba snong kanong po long ba kador bers nong kelesim ya kene rai ban pa hang lut ya kedukan hasor po kalong ke jemburom yau ne noilam balano senyang sibun ya kesnong nopo hakapor bodong long kom MLA bat menteri rang ba barem ga jela ulong ru bakane ke jingkhang iku kan kesang nadu porsi bijena phaisi hadu kapor lai bijena phaisi ban borom ya jingle borom bakhadu ya doktor di Delapang hasilong da ka sarkar bat ke jing kesem sha banitbu ya kemet badang sa jong ha ulum jitep ka balang presiden jiao shilong hagane ke singi lai snok tilang nadu ki driver sumo lokal taksi padru ki derbar auto rickshaw ki balawa ada klamayong men pau ya ke jing susi baladuno yau ni nongi lam barat ba haga temri boy ong ba tiso Ini ketika sini keba kalian bayi ngasem jogi mahe doktor Delapang kinyo ban pendep don burom yi Oslo ikum kadak kalian keba torbasno nongko propar nilai sim ya kenika rai kajingnya penbet lang bagi rang basnong bagi executive committee dong torbasno bangin pelong ya kenika jikhang slong umur bankang ya kidukan dan si beji hadu lai beji kum kadak bangin tri kajing snowlem ya kajing kersan ya kajing benur kajungi ya kajingja kaba imahe doktor Delapang ilale no nangi la ino yangi we na kinong bigman balarim ha urong ng bigman ang dinapo kanong po kasusi ni jungi kung kasnong ni sim ya kani kabeta bahkan pelong ya kani kecil kulang pati member snong pati sim ya karai agaban pentip segi nongsong snong kinongsong bukan bangin ay kani kecil kerja agabangin hangi dukan na kasibaji hadulay bidi kuno paisi entah kalau siya kasi kaba ni perpau ya kajing snowlem kajungin nakalian kadobar snong ya inya ibalong i temen jo i mahe doktor Delapang dekat balikun di balok di kun jo i di jong i balok bat juro yang i balong persa ikun siu jong i doktor Delapang te nakalian kadobar snong ngimdo ni i perpau tay kata kajing sungu nama ni uriu cloud Rukau juga ketika distrik kejongi, kalau ayengi ketika Riboy distrik, demu ding bilat juga Riboy distrik kejongi. Bagi nom laru berkelet, yang kita pemha kiba doktor di Delapang lele, kapor bila long kucing minister, long nikmat, berora ikan cikala ikan distrik ini long kuwei. Bagi itu sumpmen, bagi itu tip, bahan kalian jong kini driver sumo, lagi driver uturu, isi mentai ketika singi, agak bagi lah pendai yang kalamayong, kadak berpau. Ya kajing snow si bat kajing snowlem ang pwede bakalong yung kalong sem jong mahe doktor Delapang yimdo ni ay banong long katang kajing sa jikan mau nang ni syakman ya unong ilang ubakraw la ayeng i kani Riboy district ni ay kajing kitbok kaduyang yang kibahayeng asem hantam yinya video ang kamen kaphat kabot pagya megalayapost.news.